Canım. Kandayсың? Жақсы, не aldın abi? Короче, biz балдар менен суббота, воскресенье күндөрү эс алууга баратабыз. Только балдар. Балдар менен. Суббота, воскресенье? Bizim planlarımız. План? Ова? Алар кандай пландар? Айылға барыш керек. Иш кылыш керек. А еще суббота, воскресенье күндөрү сен мага bir şey еткенсиң. Кафеге алып барам дегенсиң, киного алып барам дегенсиң, базарга алып барам дегенсиң. Ушулардын баарыны кийинки жумага жылдырып турсак кандай болот? Кийинки жумагабы? Ооба. Бир жумагабы? Ооба, кийинки жумага калат ушунун баары. Болот. Болобу? Рахмат. Ey şek. Gece uyda çır çıktı, çırda katın tın çıktı. Açulangan güyösün bir söz menen tın çıktı.